fulfilling Old Testament prophecies. Or say Rema apam dada munkom she ahodo no abamu. Abusia for kote mu nyara ye ne wo esua ensem potitira ewo Yohane enhumane mu. Ye ne waye adesua no mako enson na atwemu no ye pese ye no hwe ne toso enwotwe no. So hwe atifi asam na o se Rema apam dada munkom she ahodo no abamu. Ye basisia link to ben and was our Old Testament no any New Testament time Jesus Christ ba atwa kan bi wo mu na waka kire mo say no ne Messiah no na be prepare way ama Messiah no Messiah no sir also now so as it was written or as it is written ye podium na be ye ya wosima bate sakoda afi ne ye be wo me so move from several dream within human context not what dream in spiritual context. Omande share adofo mu amutie ne mu amohwe nyina ya mamu nyina akwaba na afenso ye de enchiasoro nkoso nam ye ngaju nkopa Yesu Kristo so de mamu nyinara ye besan adamase sonko kwan so se de biarada mode mofidie de to London Ghana memenda kwan for Sabbath school na afi chose mu empense mu kote mu nyina ye ne mu na ye yesa adisua ye ensem potitiri Yohane akotwe egu ne homane mu ena ene wasua no ya adisua na otwemu no se na midi kankan no ye pese ye hwe ne etoso nwotwe no maboafo no aye krado mu beboa na de mu mpense mu no de abremo na ansa na no mienkutie nyum emfiri singing band for homra sisia. Just to reign.
yɛda single man for ase enwuma omode abre ne na me fasa kwanya su na wo fidie mu hase no mayi omode akyerɛ mu na fi wi a yɛti anu edition no but ansa na me show mu no ma memfa aseda pc emfama 3ABN Ghana TV Saj Makoye efa sa dwumade yi ehwete de ko wiase afana nyinara won so won chefa wodi wo yankopon asempatre adwuma no no se wo mmoa bia opese de bo 3ABN Ghana TV a pa ochohwe yemfoni nani obi nso mo number ba be go fa na frɛ obi beje wo so kakra bia obetun fa bo Saj Makoye na onyankopon ebehirawo sara na me kamfo Hope TV Ghana nso ede ama omo nso efa sa ye dwumade yi ede ko wiase afana nyina ebia na wontimi nko ba kakra ba yi ede aboa Hope TV no ebetimi aboa ma asem no atimi attract wiase afana nyinara se wutie yen na se wo hwe na wo mboa bia ade beboa Saj Makoye wo nso omo number ba be gu yemfoni na ne fa na frɛ obi beje wo so kakra bia fa boa Saj Makoye na onyankopon ebehira mi wie ne saria ene na medimani behwe efie ase na afi aboafo onyankopon na mom so na yede sadisuan yi ebrɛ no mayi omo ade akyerɛ mo media mo somfo Bismarck Mensa ende ye wa dom me wo yenua Foster Chum eka me ho wa se Penny Foster ye mo akwaba great yeda asese de biara ye tonsa efrewa utimi ba ma ye no eye sa addition yi me ko manua yenua John Mensa Thompson enso eka me ho wa se Penny John ye mo akwaba yenua Bismarck great yeda asese de biara da yetonsa frewa utimiba no kwasem se John Mensa Thompson ne ye shesa dwumadi ya se November ne afe ba ko pepepe aye ne no ye shesa dwumadi ya sentino ye ma official pa se watimi atena dwumadi ya so ma afe akwasa ba betu entino in a special ina me de ma koswa ma ho kwana nyankopon fa onye adwuma in this direction ti da se de bia so yetonsa frewa wo ba me ko manimu a elder akoko kire eda ete ehonum na eda kire yemu akwaba yemia great eda asese de biara da yeton safrewa so on se wadaje ne omre eba asese emfa adisuan emfambre ye chefo me ko manuma elder Dr. Alex Collins afanso enete eto no hana eda yemu akwaba yemia great me da asese elder so se ne de bia mu no de bia sai dwumade ye no ena eye onyankopon enhira munyina se yeton safre mu amutimi ba emehesa dwumade yi abusiafo ba bia obia na ahombrase mu katwani na mema Openi Thompson into addition enhira obadiensa pamcho me mompae indimafo ni wasafu Yehowa umbada wase se ayope na wadum se mebiebewu wonsem ma afoforo enyemu chefa yede hu nyina ehye wonsa se beka ye hu na nsem be free anu abane free wasafu Yehowa yede afoforo etie wasem isu ehye wonsa akome biara ehye wonsa ne yesro nsem bianya asemu yi chefa mo bianya asemu yi mu ntiase na emmoa yen se ne bebe siesie na se wupie a waba betu nyina sese ne yefata ti wenim kire yen e wo Jesus Christ de munti amen amen good yebehwe yen addition no se ne mekae no yadru addition etoso enwotwe ose rema apam dada mu nkomhye ahodo no bamu no kwasem se last week no na yehwe lesson 7 lesson 7 no ama yehu various witnesses adansidi ahodo a nkrofo bi edifa Yesu Kristo ho ni titru pa Mary alabaster girl ona odi hwema na kwasem ne se hwem pa nam so hwede Yesu ye ma no wanhwe nachi wanhwe nifa wanhwe benkum yes ade no edma Yesu Kristo ma mpo Judas kasen ka omonton na nkom fasika no koto foto na nkom vanhwe ahiafo na afenso yese hu Pontius Pilate ono ana oni Yesu Kristo ni link bia onye Jew ni onye in fact say no ye gentile kra onye a good gentile onye mama ninya na nitirimu eya adwen papa bia woni tirimu but ono nso for 3 times no odi Yesu Kristo ho adanse sesa nipa we no onye hwe ntimi de mebu anu komfo ayenye odi ne ho adanse sa na Thomas nso yehu se even though say o doubt ye ama yehu se yes doubt no de sometimes no ye be doubt
ba se wo begidi a Thomas hu ye no o se awurade me nyankopon ono nso di no ho adanse na me nso me no de ben na ye hu afa Yesu Kristo hu a ye kwa abonten a ye betimi akwa acha foforo abusiafo. That was last week lesson no say wantimi antia okoye archives no YouTube a na wakọ back ubenya sa lesson no na watie na afi so say nde ena ye first time a o hwe yen wo YouTube a obetimi subscribe to your channel no uwia na osa de wonsa amiasa adoma no so ekese ye sa adwumade ya wonso de bia no wonsa ebeka bi wonsa ka bia no awo so e de akwa wunia na otwi mu no ye toa so akoyanim na afi ya hwe the ewo fulfilling Old Testament prophecies yema apam dada mu enkomhye no so abamu ye hwe okwan because obviously yanya dika hu sene John na makwa hodo so ada Yesu Kristo messiahship no adi ama enafen so hwe de Yesu Kristo kaaye ene de oyeye ni nyina point say ono ne Christ no ono ne ajenkwa no enti sana ochi mu no ye pese ye hwe more of these revelations, more of these things na fe ya chat to aso ni ahwe de krontintia ebinum so still be pemende omoda so reject Yesu Kristo despite say waye nsankyere ne yehu nyema bibira twosam na ka fa no ho a abamu na fe nkrampo ya hwe Old Testament no so krampo tre na na ewo ho no na ono so na hwan yensem ena na oka link ben ene was our Old Testament no any New Testament time Yesu Kristo ba atwaka bi wo muntamu ana sa nema we na sa na otwi mu no ye pese yehwe na ye ne yechiefo no yeche yenka abosam no ye be hu afri John 5:36 Yohane ehoma no echeye enum yimu aduasa nsia. Yes, entira yasem na me de me wadanse a esen Yohane de no na nyuma agya no de ama me se menwie no nyuma no a meye no edi me ho adanse se agya no na asoma me. Amen. Amen. Yes. So sanka bosum we one of lessons na discussions na ye ba be ye no. Enti me mpese ye be ka ho asem now, but it drew honum na ye be quote to a particular verse we in addition to some of those verses na wo honum na fe ya ye nyina ho discussions. Enti mamindika enko dog so na ye nhwe nsankyerene nyuma ne afi amawde ahodo se ne additional de maye no na fe yahwe relationship as sene verses be a describe relationship between Jesus Christ and nsankyerene na woyeye no na onyankopon na osuma no se oba asase su ase ayonkofa edom ntani sene Jesus Christ e describe ye eti yendi kan ko John chapter 5 verse 17 5:17 uria no ahura kan 20 no na fe wa ba be kan ka bo 36 no to 38. All right. 17 say obua won say majaguso eye djuma besi sese na me so meye adwuma 20 no na agya no edoba no na okire no nia ono a eye nyina na fe wa obekire no nyuma akese a esen ye no na ayemo nwanwa. Amen. Amen. Na fe wa kan 36 no to 38 no yen ka bosam no. Na me de me wadanse a esen Yohane de no na nyuma a agya no de ama me se menwie no nyuma no na meye nyuma a meye no edi me ho adanse se agya no na asoma me. Amen. Amen. Yo dog sene yenu ana akama ye fefe no yen shows description ne sene yitu osam ne ekono sen na ekire ayonkofa eda Yesu Kristo ni nyankopon na afensa nkyerene awoye no entem many abesmak medase ye kwan bebra ye faso a ye di obi ho adanse ye sometimes we di obi ho adanse a obetim abegina no abeka bebre di otim ye and there is a powerful way so etim di adanse ye by say nipa na adwuma a wo ye no ebe kire se otim di adwuma na kire se ono ene di o ka no ya fan say wonam na wo de keka so me doctor ni mitim ye we say esa yare
na obi yare ne de nipa na beto na otum se nipa ne yare a wonhia koraa se amanfo beba abekeka wadwuma no akyere se otimiye wo se me driver ne de car be si ho wo sparke wo start here na de akwache 6 car no enko nanim na ekọ akyire yese no abrante adanse wadwuma yi akyere se adanse na wodi fa ho no enye no kre enti eno na John ekase Yes Christo basa so no oye nsenkyerani bebre na John de was select ya ba ne book mo no or selected for a reason say ni nyina no testify say a sign ma yehu say Yes Christo yo nyankopon ba a ono ne nam so enyankwaje no miracles no or throw for that purpose say testify ma yehu say enokre say Yes Christo ena ye onyankopon ba enti enye say ni trimpo say na or record say oh Jesus ye powerful miracle worker be not just like that enye no nti no de trotro all those miracles no na opese miracle bi aye kan a say ye signboard o ko ba bi a oba hwe science enti science no na be lead wakoho say ye science maye we no de John chapter 5 eye case study maye John chapter 5 emsenche bia yesua ewadisua num yes na feast afashe bia si ewa Jerusalem na yes ko ho okoye no ko sheep market ena nsuo bi da ho nsuo no afi bia no the belief was say obofo be hunu nsuo no na wa be tom first no ho to abranche bi no wa yare for 38 years yesu ne edi nkomo na nkomodidie no ma yesu sa na yare Jesus doesn't need to perform that miracle say or stay water no kra sa na yare na John chrese abranche no nim Jesus na o sa na yare no nani age ena o hwirihwiri o jubilate no kwa asorofio na mpinfo bi san say abranche na nya na de bia o yare kwan ben so na ho atọ Sabbath na ho atawa wo hwirihwiri up and down sa no na abranche say munnim de atome abranche bi eden nsa kame wa sam yare no ms abranche ben na betim asa yare and also yare Sabbath enti ho no ena conversation yi baaye enti omo dodo mu no mu se sa branch kana sem no we Jesus na mpinfo no start bisa no question say hey wa branch what authority ben na wa wo de sa yare ha ye new deacon ye new elder di enti na onenam ha na onim kra say na ye Sabbath Sabbath ye nya adwuma na wo sa yare ho na Yesu ka kire no say ka kire mo say me meja de bia wo ye adwuma on take break fi say meja na ebo home maye umamo home mugina hey onyankopon na ye life also stay ni mo say no kan John chapter 1 no say in him is life so onyankopon ka say o take break 1 second kra munyina nkama wu enti sane meja abribia oye adwuma no saa no no so wa hye me say me nso maba no me meye adwuma no me say hwan ni waja no ma adema ka kire mu empen bebre ma ya madwen se mu ntie sanka mu tie a ma ka se magya ni onyankopon osoro so ma me no so wo hwe tro no mu a wo hwe Torah no Old Testament na there are a lot of prophecies a woman say me ba say ni na meye na me ba yen so dia me ye no eye dia ye prophesy here no enti all these must be signs enisenka mo ham kura na mo bisa me my illustration enra asoro so for smame e ma me ko asoro bi ko preach here enti o ma ye bulletin o mdi media ahye so seminar me preach enti ebia woni me do be offer bulletin ne say obi beba obi preach ni din nie ye o hwa asoro ho na edru divine service na hu se me na ma sorry na me preach here me nyuma no testify say me na asoro so for smame no enti Yesu no patro mo say sa enyuma no John recordo ye no enye se ode two no say miracles so be sa enyuma ni nyina na prophesy say oba obeye enti o ye ni nyina na ye sign say Yesu na ya kan ho asem no ono no aba no great amen me da se dog why are there pa say wodin chichi musa ade my abusan for me just say se ne dog a chemu ide ya nyamo entiase ye nto aso na fi ye nhwe trosam no tumidie tumi a trosam no because time Jesus Christo time no na hre wo ho no aye Torah na say eye
Old Testament no na na ye twra na ewo ho enti se satan no se obi a refer to twra na saa twra no na omoka wase ye nhwe tumi a ewo saa twra no mu na fe ye nhwe se ne Yesu Christ so describe saa twra no hwe John chapter 5 39 na fe wahura kan 40 46 na fe 47 ye nhwe description bi a ane authority a sa twere na ewo hono nti first no John 5:39 40 46 and 47 yeah see mo hwehwe atwere no mu if you say mo susu se mo odan kwa wo na eno ni nia edi me ho adanse na mo mpese mo ba me nchen na mo nyankwa yes 46 na se moje mo se dia anka mo beje me edi na me ho ensem no ono na otwere na se monye na twere no inia be den na mo beje me ensem edi amen amen nti opedicho yen show Yesu Christo attitude towards twere no ye the Moses atro yenim say ye Old Testament no na etisen ye hwese de dog si chire mu no a bibia efri nyame ene nam Yesu Christo so no da de chire ye ne nsanche no be yi ni nyina na nkese wo mu gidi se onu ne agenkwa no ne nti wo mu anye ne nsanche ne miracles no ye ni di ye no ene Yesu se ene mbekwa akofa buku no a motora na mo sori ane da mo ko na mo de chire mo ma no na ma fe me dia bedi adanse ese memi ni Kristo na maba no sa enti se so hwe ntimi una nsanchene ntimi wo de a de mo kai no da bia mo ko ahia da mu na mo kai tora na mo de ato mo ko makọ na mo de ko ba no afi de me bedi no so bedi adanse ese edi memi Yesu Kristo no me ho adanse ya enti no o ka se mo Yohane we very intelligent o se mo hwe trosem no mu de Yesu kan ye no fi se mu gidi se ene di me ho de adanse be bi na mu hia afi wo ye ya wo mu nyini ye no wo mu si Mosi ye gi Mosi di no se mu gi Mosi di dia ene me so be dey fi se nsem na Mosi twroma mu ni nyina me nam de ye dey ene na ye tora no a enne mu ye dey mo kai no ene nti no na opeso cement se sensenkyerene na doctor kan ne kwa na munyini a de mo amosua no so de mo amaka fa me ho no so se be be me ye ni nyina mo hu se ni nyina me ye enti adenti na muntimi nyimi ni eno ba no so kan wo se wasem na mde asie makoma mu se de menye de memfom wo Psalm woman Psalm 119 verse 11 wose wasem no me de asie makoma mu se de be ya menye de memfom Yesu Kristo so bae no bibia wo ye bia Farisifo ni Jufo mu nim se ene trosem na mo sua no ko pepe mobra enti ese mo ye de mo gine tum na enso no mo nya ready se enkwagye no o mo be de wo mo be ye Mose muduru baabi mo kan se Mose woni ni yade nyina wo se Mose na mo ye no me aduane kura na mo die no me na be de mamo true Mose sa eninti adesua no first one second word nyina ye pe we the signs but Monday the signs and wonders anyway so the word me teacher bi o kire ma de was book no lie enti to da bi na ye je subject bi hu atinyi a history special history books no was book no lie mo ko fa book no mra ye bie ya na wakai na certify no kure wo mu no eninti Yesu ahaso John o se munyini ni mpo ni nsenkyere no mu anye eni a eni muma na mo akai no me de ba abedi ne ho adanse eno na John enso de bai yo me da say open chair why are there pa before you be move on this particular issue no ene osha the forces na emma ye enso ye undermine authority to me a chosen no wo so funny say ensenkyere ne na grofo na amfaso anyi Yesu Kristo ani no sa ensenkyere na nei grofo faso se eno no ene gina ho metimi hu Kristo enti na book Bible no a ya sem no a Yesu Kristo John kan se edi na di Yesu Kristo hu adanse edi ato ho enti se ya adwene nyina ne ye koma nyina di ensenkyere ne achi
so timi yen senkyere ne de a ene woye onyame ba so on say they say the tetifo no Israel for no senkyere no ma anye ani ensu ne senkyere no mo de ye dai wo mo gidie eni ntine say ya nhwe ye ni ankofo onyame asem ne de ye ho to senkyere nko aso a ebedi yo me da se wa chechim sa abusiafo yegusuara ye ko yenim na fe ya hwe apam dada no mu nkomhye ahodo se ne esi eba mu ene se ne omasi a chechim Yesu Kristo ankasa baaye no obehye emu ekena ebe ko tu from apanda echre se de na mo sisi twro ni nyina no na ono no ho asem ena na 20 se ne obi gina ono ka cho se bible no enye twetwene a Yesu Kristo waba besimu kena se chosem no eya de betimi de ho atoso yento aso na fe yenhwe specifics bi nito sembi a fulfill ewo John ewo apam dada no so that we can see some of the links chere say na ye ngoma baako na nipa baako entity baako na etro afa no nti ye ni kanhwo links ben niema ben na trosem mu apam dada no ka apam foforo nso ka ni nyina no appointi to Yesu Bismarck I'm say Yesu ne Pharisee for no discussions no omuhu the kind of Yesu oye but omonye sure yeah na ekoso no omu farichiri kobusa John say ono ne Messiah na so na John make it plain to them say no enyo no waka kire mo say enyo no Messiah no na ona be prepare way ama Messiah no sa ba me why no Messiah no na ye fulfillment or prophecy a monim sa but mo sa be busam say waka kire mo de da say nya me no no any Messiah no prepare way ama sa nipa sa ade na mo busam you see enti John the reason why omo confuse omo with ono to Jesus yeah and you know John my biblical ewo Old Testament kire say nia omo ahwehwe ogia omanim no omo hunu no bebusa no enema bebre wo ha kire say ono sa enti yenhwe test bia ode machi John Isaiah 43 yen kan John answer okay na yenhwe ne first John 1:23 okay all right yeah mene eni a etiemu esre so se montene Ewrade kwan okay senia odifo Isaiah kan no okay so brown bobusa no ana wo kire wo saa nti se Isaiah so e kan the same thing ana wakoso Isaiah 40 okay Isaiah hye ho kom se ne be wo no na John no aye be wo no because ono ye dikan wo no asa na ye wo Yesu sa ha nti ono ana prepare way a makan ehu okay ani tam bebusa me sa so I say osan refer my Jeremiah John e kan wo 7:38 okay fa ensuo ndo benum nkwansuo no all right befa ni mu Jeremiah eso kan say mo ye boni mienu all right moja me eja no ana mo bo ebura entimi ma monkwa okay you see sa ebura no ana Hezekiah omko ebe capture wom no all right omba no munya nsuo ni adenti Hezekiah mo bo ebura serve the whole community that's right I just say omunya nkwansuo no sa nsuo no ana Yesu di compensate ono ene nkwansuo for fulfill ujira wanim amoso bebusa John so that is na Jeremiah akano ena na or quoting wa amoso ahwehwem ahu say empire kan but ujira wanim no Musa na ho abebusa John say ono ne Messiah na all right so to speak yes enema antosum sa ena o kan bi so wo Psalms yeah so Psalms no efa asorofie ho akọ Yesu ko asorofie akọ destroy ho omo ye ne ma obasa yes Psalms e kan ye na fei ade na Musa bebusa say mene Messiah na bi ono ni yeah you see inti the ayi ni saying
on say ni Yesu na John etro no na asidida nti John etro no na Yesu wo ho eni Yesu wo wuko nti ni wose no nyina has been scripted down so about ono bibia from obaye na wo mu ne titie mu ne nchechire mu the crucifixion, yes, the resurrection, then ascension to heaven, yes. I can't was him. And now over Cocrano, or my promises, prophecy or share, come breed to walk. So, Emma, and nay, ye nay Pharisee for no air pet, and come be breed or Cato. Intine, any Pharisee for no, the same any woman, okay, because Pharisee for na or buy no or one yen, and nay, waba or cock, yes, so ne ho semi na Bible ni. Yes. So what I say? Yes. Nti den ana AJD ana say den na eba ma yenso enyini. Yes. So what I say? Yes. Enu nti o kire yen say waka yan wasem wa Matthew 24 wa ma no say obekọ na obeba enema be bree besisi ampa so yehu say okon ni akosem ni ade or my prophecy or Daniel if I Nebuchadnezzar dreams, yes, I ne yehu say yaka the feet of the statue, yes, aka obuobi bona obeba be bono no waka say prophecy bi ni ade a ema persecution any the beast and so forth, yes, ebeba ni nyina habem na aka bi so a eba isa enti say Bible no e ka we no mu a na say wo nyini a ene wo te say Pharisee for na Yesu jina mo ni ma na so because Bible no Yesu ene da ye ni mu a e kenkan yo enso ye dwen ho say timi bi obabi ana ye kobusa sa eno ana ma ye nifra e Bible yo me da say why are there pa Foster why are there pa busiafo se na ye nua penny Foster watu no bo achechire emu no trust them no Old Testament no wansem bia e kan ya e fulfill direct e wo John e ma e kire say ni nyina ye nipa ba ko ho asem no kan ye okotu John chapter 1:23 oko Isaiah 40 verse 3 a obehu sa link no and okotu John chapter 2 verse 16 and 17 and so sako oko Psalm 69 verse 9 a hwe link a ewo ho no and na John chapter 7 verse 38 a fako compare Jeremiah chapter 2 verse 13 na fi osa hwe John chapter 19 verse 36 a Numbers chapter 9 verse 12 ubungu se sansem we nyina abe fulfill ewo de na John e kafa Yesu na che se Old Testament no de na e kan nyina no na e kasafa enti gospel no wan hwe ya obeka se hyase time a Yesu Kristo ba ye e hyase before krampo ye be wo Yesu Kristo na de mo kan nyina na Yesu Kristo na yen hwe another aspect of this same issue the part 2 of it yen hwe de Old Testament yitu osemo eno nso edi adanse se Yesu Kristo ono na wo ye Messiah no say ebe obi be ba ye frɛ ni Yesu Kristo no ewo ho na ono na ebe gi wiase nkwa na so ono na ye Messiah no nso no yen hwe is there any link bia Old Testament prophecies ni bi nso edenadi abe fulfill what John I actually say Yesu Kristo ono na Messiah no me da say this man see a hwa me fan sha see free near Isaiah ekaye yeah ewo Isaiah chapter 7 verse 14 abra Yesu ye babewo no bacho kan Isaiah chapter 7 verse 14 emame Isaiah chapter 7 verse 14 yeah 14 say enti Ewrade no a bema mo sencheni hwe ababa obi benyinsen awo obabani yes na watu ni din Emmanuel amen amen we Isaiah no wakan no Isaiah no wakan the same as same now in Matthew chapter 1 verse 23 great yanko Matthew chapter 1 verse 23 so obisa for ye kan se ne de bia me kan no ye kan na so afa atworosem ye nyina ne aye sa nhwehwemu no Matthew 1:23 asem na Isaiah kan ye no ehwe ne Matthew so Matthew 1:23 etremaye 23 no see hwe ababa no benyinsen na wo babani na watu ni din Emmanuel amen inti asem na Isaiah kan no the same thing
ena yaka omati we ye mbra ye babewu Yesu great enti Yesu na bra bo na wo mu na ne bra obo wasase so ne ministry ni wo mu eye nsem a wo mo ekato ho ansa Yesu eba na Yesu ba ye no so ne ye ne dwumedi ahodo nyina so be confirme asem na ya twere ato wo no yes enti se ehwe John chapter 12 verse 13 or say blessed is he who comes in the name of the Lord. Yeah. Brofono. Or say Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. So it was Psalm 118 verse 26. That's right. See you call John chapter 12 verse 14. Or say Jesus found a young donkey and sat upon it, and as it was written. Inti Yesu efunumu no oso otena so as it was written or as it is written. Yes. Na ya twere sa asem no ato e was Zechariah chapter 9 verse 9. Okay. The same asem na. All right. See you can John chapter 13 verse 18 so Abra Judas eyi Yesu mae no. Yes. And so na Psalm 41 verse 9 aka asem na to ho. Or say he who shares my bread has lifted up his heel against me. That's right. Judas oni Yesu nya na tena apono ho. Edidie. His closest friend. Yes. Sani pana so no turning against him. Oyi ni mai. That's right. That's right. Yenhwe John 19 verse 37. Or see they will look on the one they have pierced. Ampa Yesu ye wono pia. Yes. What I'm saying. E won mfe. Na asem na ya twera to won wo hwe Zechariah chapter 12 verse 10 the same thing. Zechariah chapter 13 verse 6. Esan se na ya ka to ho ninti ebemu ewo Yesu ni dwumedi ahodom. Mame mfasa new twist yi emra. Yeah. Eya Kristofo a ye gye twerɛsɛm ni di. Ye ka se Old Testament ni kura etwem. It's Sisi ade Yesu ababa bewu enti eye New Testament yende ye New Testament church yenye Old Testament church but ironically see Genesis chapter 12 verse 3 yes Nyankopɔn ka che Abraham say womo a ehira wo no mehira wo mo womo a ekese wo no mekese wo mo na wase enam de behira mama nyina de na womo agye atum womo ehuri aso womo receive blessing no. Old Testament. Oh, okay. Oko Exodus chapter 14 verse 14 no say I will fight for you shall hold yours still and I say we are no me hura so. Esa ne say nyame say obekon ye kon amai. No me refi say it was written in the Old Testament. Yeah. Yeko Numbers chapter 6 verse 24 to 26 say may the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his countenance upon you. Okay. Ni nyina no me hura so because a insurance but you throw Old Testament in Psalm 23 Psalm bebre Psalm in some bebre uma ye huri so but you refi say it's written in the Old Testament. Isaiah 43 also say wonam esumu ni nyina no e say Christopher huru so ye de ni nyina bom pa ye tumi de ye ne ye nyina nanso ye say Old Testament na twem enye de etwem ene etwem ochina ni nyina eka Kristo a oba ampa ebegina Kristo so Kristo be fulfill sansem ni nyina yes entema ye mfa bi na yenyi bi mfrim yes ye mfa ni nyina ni ehu se eyonyame asem a onam ne difo so emfiri wo mo akasa mu no mo tworo yo yes konkon na shom no mo tworo e se ne be be sende ho nsenda ho ama ye nyina se edi nyankopon asem so a ye benya nkwa ama ye nkra enti abro ne Pharisee for na as religious leaders no edi nkomo no o catch up say you search the scriptures esan se enumu na modwen se mu benya nkwaje na sansem yi so ene di mi Kristo ho adanse de that's right ekire enti se enumu na se benya nkwaje de yenkofa sansem na ya twrato woni enhwehwem na ebehu Kristo ewo mu se sansem ni nyina no
ɛka Yesu ho asɛm na ɛgye Kristo di a ɛsan so man gye Kristo ni nti ɛha wɔ mo enti wo mu doubte Kristo yes wo man gye nsɛm no endi na Kristo gina hɔ kra na ɔmu hu sɛ ɛyɛ Kristo asɛm ɛna yaka wɔ twerɛsɛm ni yes sɛ yɛn so yɛyɛ saa na sɛ yɛn gye nsɛm a yɛatwerɛ wɔ twerɛsɛm no endi a saa na yɛn so bɛyɛ ɛwɔ sɛ yɛgyidie na yɛnya ɛso mfa so yo me da se opani wayade pa wayade sɛ wato bo abie mu sa ɛde ama yɛnkɔ mame nkɔ dogs na fi yɛmfa nsoro yɛn adesua na se ɔse free fam in fact encounter bi course between Jesus Christ and Pharisee for and as religious leaders na John chapter 8 verse 12 sa bepem 38 yen kan start kan from 12 no kakra na fe yen huri mbe kan 19 no na fe mema dog enkasa ho ha se kan John 8:12 na ba no all right and I used to catch kire won say many wiase han ne wodi machi no ne nante sumu na obenya enkwa han na Pharisee fo no say no say wodi wa ho adanse wadanse no enye nokre Yesu buase won say semidi mia me ho adanse mpo a adanse no ye nokre ifise minim fa ko a mefiri ne fa ko a meko na mo de munim nia mefiri ne nia meko mo de mubu ohunamani aten me de mimu obia aten ase mibu aten po a matemo no ye nokre ifise enye me nko a na me ne nia osoma me no great huri na kan 19 no ena ose no se ehina wojako Yesu bua se munim me na munim meja no so se munim a anka munim meja no so 19 no kan ko 20 wase ore kire asorofie no na oka ansem yi sikakrab ya ho na obi anche no ifise na ne don enyanure ena ose won bi o se me de me ko na mo be hwe me na mo be wu mo boni mu na fa ko a me ko no mo de montumi ema ho yes ena yuda fo no ka se obedi ne ho ewuana entina ose fa ko a me ko no mo de montumi ema ho na ose won se yes mo de mo free fam me de me free soro mo free wiase me de me free wiase okay enti façon ya na donc a very nice conversational story encounter e course so obetumi akan ya ekopem 30 no se na esi koma men call dogs so die ben funi na sa anoba ba yi ekoso die be na etwatwere yen akonse very interesting opinion started so okay on say oh a dark place oh dire light is so much or no light near can describe near ma wo hu a nam sa light ni honchi obake kade wo gise bia wo hu na so your so light na wo be say sa de na wo dwen say wo hu in darkness no it's completely different yes and no na Yesu catch romo John 1 or say Yesu ene ye han he's the light na to be able to describe see things properly no you hear light a highety adentina so light one we are bo but your so light say be ya ye benya clarity light a show extra enlightenment we free sumo a period of ignorance aba and enlighten the year uhuniema enti so one you very careful now wo sumu now you wadwen so be describe niema o dwen say wo tim de wo describe kamo but now the okay nyina no mfa and this was exactly what was happening to them an example to say there were different methods of transportation there were car there were plane there was ship anyway yeah by a driver ye enti you driver ya my driving license na wako jina hitro say oh
me wɔ license me team the driver na plane no so ye mode of transport enti mesra mumie pronoma me metro na mintu we it won't work. That's right. Well so nya niema in the right perspective enti yesu ni omo have that encounter no was say dey biem na guys me kan kire omo me dey kan kire omo say badwuma me ye no dey ye kan ye ball ye prophesy say me ba me ye no ana me ye makoyi Torah yi aba am ya kinkan ni nyina still guys na ntiase e wana Jesus hu say wow afi no mahu mo program ne say mo ehwe niema ewo honam mu but the ye kan so honhom mu niema na ye hwe and until you leave the darkness na waba light mu no niema ye kan nyina wonte ase Fisa Yesu chire ni nyina o kan se na testimony kra bebre na meka wonim de kan si o won kwa na wodi ho adanse ade a wo kan ya ye wo ha obia ni ho a wodi ho adanse aha no se jiu amamre mu no se nipa mienu di adanse a ese agitum enti de emfa no se de mo kan kore no kore se men kwa na medi ho adanse mon kan Torah no so mon kan de si ewo me baptism when onyankopon testify say me banie enti apart from me no masanya another witness ya me father still guys is your monte ase odofo onyankopon asema enam we so kan kire ne say John say miracles ne nneɛma ɔtwerɛ ɛwɔ John ne nyinaa mu the book of John no watwerɛ sɛ ɛbɛyɛ science amaye ne agidie wɔ nyame mu no emu ayɛ den ne agye nyame adi yie nanso sɛ ɔbɛte saa nneɛma no in the right perspective ɛsɛ ofiri esum mu ɛba han mu ɛna Yesu sɛ ɔno ne han mu enti wontimu mfa unyansa unipa nyansa ente saa niema yase esa o ma ho kwan obro ho ase mo nyame honhom be hye o ma na se nyame honhom e be hye o ma no you free esumu eye wo dwen nipa mu enu nti na hwe conversation oni have with Nicodemus papa penyi o ye lawyer Wakachen says here, whoa, Fufra. Nicodemus was interpreting it in human context. Say, or just say literal, Kwambe Sunimit Masan Kwashame Mamiyam Ama wa woman. She or more can say, you have to eat from my flesh and my blood. They were taking it literal. But Yesu Etro say, and some American, you need to move from beneath. So move from several drain within human context. Not what drain in spiritual context. Now the only way I say ma not light now or your light no on tune free darkness on tune free bonimu non fa umra ne haimu na sadie ukanya ubinya the right perspective. Amen. Obeniche o final comment on why are office and they reject Jesus. Me da say ho ama me sa kwanya bi. The entire year reject Jesus Christ say and nipa pe instant things. Okay. Amunum ho me penene. If say mra Jesus Christ problem of face ye kese ne say na Jewfo no won kwaso mu. Ye probiam na be ye ya. Was my battle sakoda. Afi ne ye be wo me. Ye pe mighty leader. Wo fenkete wo na mai carpentry shop afi na wo papa ekire wo adwuma wo se me ne Messiah na me ba be yi mo enti se ya mfa ya adwene se de doc kan yi ensi wo nyame asem so amana asem no enlighten ye mind am ya anko ne ntia ankosua nyansa ne nimdie a de bi e ba hwe mpremprem niema ne agya niema e de e be konkwaje mo yo me da say abusiafo ahase na yede sua na ebetwe se munyina motie na afin so mafa mu aba next week no yede de etoso enkron no na de bebro o see the source of life nkwa situe no eno na next week yede bebro katwani na babia obiara no me ma foster insha so emai emopai wasemwa eyenkwa na oyenkwa na de amaye yese ibenyankwa enti ase ehunu ene bibi biara beboa yen menya sankwa ma wasema to dai fadom yen enti ne otie na so yare a mfamu ensana yare amen ne otie na so hawa mfamu nyini hawa amen ene kuma abubuo no Jesus teaching re amen wasema to we
yɛhu tumi ne wanwa dia oyeye ne agiwadi emu so na sɛ ɔkyena wo ba ɛnyina timi apagya ni ahwɛ yɛda wase eyiwa kan fooding to tie mpaebɔ ɛwɔ Yesu din mu amen Amen.